Ko enei tauira no Te Kura Kaupapa Māori o Te Whānau Tahi, ko te haka te kai, au i te pō i te ao. He oi, e rongo ana tēnei tauira tau iwa a Kahurangi Roberts, i te haipapa nui kia whakarite ai mo tana tū tuatahi ki te whakataetae-a-rohe mo te Kapa Haka ki Waitaha. Mōku ake he harikoa āhua a mai, engari ke te rongo te mataku, tino a mai te ropu katoa, engari kōrite. Ko Te Kura Kaupapa Māori o Te Whānau Tahi ngā toa whakaihu waka o te wā, e whai ana rātou i tā rātou taitara tuatoru ki te whakataetae Kapa Haka hei toa whakaihu waka. Heri te tonu tā rātou kawe mai i ngā take nui ki te whatārangi. He oi, ko tā te kai whakahaere matua a awatea pōkai, he kaupapa rereke kei a rātou ringaringa. Ko tā te whare kura o Te Whānau Tahi tēnei tau, he kawe i ngā whare ki te atamira, ngā whare pēnei i tō mātou whare, te ata whare o te ao tūroa, te whare o te rua hikiki, te whare takata, te whare mātoro, te whare o kāture, ka mutu ki te wharau o te whioro. Me o nā tini kōrero, me o nā tini mana. Kia nei, te haka, nā te mea e kōrero ana mo ngā kai ākura o te kāwanatanga. Koinei te tau whakamutunga mātia mo taurua ki te kura. Ka mutu e rongo ana tēnei tuakana i ngā piki me ngā heke i aia e whakarite ana mo tōna tū whakamutunga. Kia nei, he hirahira moku e tai waka hauri e tai engari he hikaka kia oti ai tēnei tau a kei te tū hoki. Ai koera te mea nui ki au. Neke atu i te kaumārua o ngā kapa ka eke ki te whatārangi ki te taiwhanga o Aurora hei apōpō. Me te mea hoki ka peka atu ngā kapa e toru ki te whakataetae āmotu hei te rātou ki roto o tauranga moana. Ahakoa ko te toa he aronga nui, ko tā raua hiahia ki atu ngā tahi me tā raua kura. Koenei taku tau tuatahi i te wharekura, he tau iwa au, tino rawe tēnei whiako, katu ki te taha oku tuakana me tuahine. Mā mātou, ko te whainga nui kia eke i te whatārangi, tukuna i tā mātou katoa, ai koera te mea nui. Hei apōpō ka tū ko Te Kura Kaupapa Māori o Te Whānau Tahi ki te mura o te ahi, hei te rua te kau miniti ki te rua karaka i te ahi.